Assalomu alaykum tomoshabinoni muhtaram. Nashri navbati barnomaи ittилоати ахбор ва телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои охир дар соҳаҳои гуногун, иқтисодиёту иҷтимоиёт, фарҳанг ва дигар самтҳо ба дастовардҳои назаррас муваффақ гардида ба маркази баргузории чорабиниҳои бузурги сатҳи баланди ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Саммити панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ки 15 июн дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, гувоҳи ин гуфтаҳост. Баргузории ин машварати сатҳи олӣ дар шаҳри Душанбе барои мардуми тоҷик ифтихор ва шарафи бузург мебошад. Дар саммит дар радифи тақвияти ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ, бунёди долонҳои нақлиётӣ, рушди логистика, таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, кишоварзӣ, сайёҳӣ, ҳамзамон масъалаҳои муҳим ки ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, аз қабили мубориза бо терроризму ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир, ҷинояткории фаромилӣ ва дигар масъалаҳои муҳим матраҳ гардида барои ҳаллу фасли онҳо намояндагони кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ибрози назар намуданд. истиқлолияти комили давлатӣ ва самараи он дар ноҳияи Тоҷикобод барои сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 74 иншоот ба нақша гирифта шуда то имрӯз 8 тои он мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. Бо ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун барои шаҳрвандон ҷойи корӣ муҳайё гардида, дар ин замина барои фаъолияти самарабахш ва рушди инфрасохтории деҳот имконияти мусоид фароҳам оварда шуд. پس از صاحب استقلال گردیدن جمهوری تاجیکستان در زمینه سیاست موفقانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای آبادانی و بنیادکاری در همه شهر و ناحیه‌های مملکت وسعت تازه کسب نمود. در این دوران در ناحیه تاجیک‌آباد نیز بخش‌های مهم خواجگی خلق با عملی کردن برنامه‌های مشخص دولتی به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده، همچنین سیمای ظاهری ناحیه کلاً دیگرگون گشته است. جهت تجلیل سزاوار جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چون دیگر شهر و ناحیه‌ها در ناحیه تاجیک‌آباد نیز 74 انشاءات به نقشه گرفته شده است که از انشاءات‌های به نقشه گرفته شده 8 تای آن با استفاده داده شده، در 26 انشاءات کارهای ساختمانی به مرام ادامه دارند. در انشاءات‌های باقی مانده کارهای حجت‌گذاری و سرتیفیکات کنونی دوام یافته ایستاده‌اند. در زمان صاحب استقلالی در ناحیه تاجیک‌آباد از جانب مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه با جلب سرمایه داخلی علل خصوص هوسمند گردانیدن صاحبکاران و ساکنان کارهای آبادانی و بنیادکاری اوج گرفته، ساختمان با استفاده دادن یک زمره انشاءات تعیینات معیشی و مأموری با طرح معاصر تطبیق گردیده است. این زمان با مناسبت در سطح بلند تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه بنیاد ده‌ها انشاءات گوناگون در اساس لایحه معاصر جریان دارد. در انشاءات ساخته شونده شماره زیادی ساکنان محلی صاحب جای کار شده، بعد مورد استفاده قرار گرفتن قسم زیادی شهروندان با شغل دائمی فرا گرفته میشوند. زیرا هر انشاءات بنیاد شونده با نظرداشت فراهم آوردن شرایط برای مردم، تأسیس جایهای نوی کاری و رشد سطح اقتصادی ساخته میشود. قابل قید است که مردم شهروند ناحیه تاجیک‌آباد در این زمینه در اساس دستور و سفارش‌ها و هدایت‌های سازنده پیشوای معظم ملت کمر همت بسته به کارهای آبادانی بنیادکاری میل دارند. در برابر ساختمان انشاءات تعیینات گوناگون چراغانکنی و روشننمایی مرکز ناحیه نیز با سرعت جریان دارد. استفاده امکانات فراهم آورده شده و فعالیت دسته‌جمعانه ساکنان است که نتیجه نیک را به بار آورده است. عموما در حدود ناحیه تاجیک‌آباد در تمام بخش‌ها کامیابی‌ها نظررس بوده، در راه بالا بردن اقتصادی محل و تدبیرهای بهداشت سطح زندگی مردم در اساس سیاست سازنده و با برابر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کارهای مشخص عملی میشوند. سمندر اسکندرزاده، مهروز جمعه، رجب علی محمدعلی از ناحیه تاجیک‌آباد برای برنامه اطلاعاتی اخبار. соли равон дар ноҳияи ҷабор расулов 127 иншооти таъиноти гуногун бунёду навсозӣ гардида, ҳамчунин муфаршнамои роҳҳои ноҳия низ аз ҷумлаи тадбирҳои созандагӣ маҳсуб меёбад. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. در ناحیه جبار رسولوی ولایت سوخت با پشتیبانی کامل از فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان درباره جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در همه سمت و ساحه‌ها خصوصا دهات ناحیه در هر موضع کارهای آبادانی بنیادکاری سازندگی با روحیه افتخار و مسئولیت ساکنان جریان دارند.
طبق نقشه چاره‌بینی‌های گروه کاری حکومت جمهوری یکجا با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی محلی با جلب مبلغ‌های متمرکز، مبلغ‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق ناحیه و اقدام و سهم اهالی صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه نزدیک 400 انشاءات بنیاد و نوسازی کرده می‌شود که با رشد اقتصادی و اجتماعی آباد و زیبا نمودن ناحیه و استقبال جشن فرخنده روانه گردیدند. اعلان گردیدن سال 2019 سال 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در دهه‌ها بیشتر بنیادکاری سازندگی دوام داده ایستاده است. برای اهالی دهات بنگاه‌های سلامتی، مؤسسه‌های تا مکتبی ساخته برای مردم استفاده بردن مردم. یکی از آنها امروز من در دهه غولک‌انداز مرکز خدمت رسانی ساخته برای مردم سپاریدند. در یکی از موضع‌های دهه غولک‌انداز در کوچه به نام علیشیر نوایی انشاءات کار و خدمت رسانی بنیاد برای اهالی شرایط بهتری زندگی تامین کرده می شود. هدف از این در دهات در جای زیست مساعدت نمودن به دسترسی اهالی به جای کاری، درآمدناکی و برخورداری از کار و خدمت رسانی هاست. در مجمع خدمت رسانی دو آشیانه که با سهم و اقدام صاحبکاری محلی ساخته به استفاده داده شد، کارگاه دوزندگی با 20 جای کاری، مرکزی فروش مال نیاز مردم، لباس کودکانه و سرتراشخانه و خدمت اهل دهه آماده گردید. در این محله با موجودیت دیگر مرکز و مؤسسه ها برای در محل زیست استفاده کردن از خدمت رسانی ها شرایط بیشتر به وجود آمد. استقلالیت یک نعمت بزرگ است که در ناحیه کارهای آبادانی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان با مرام ادامه دارد. یکی از رکنهای سازندگی ها منفعل‌کنی و چراغان‌کنی راه‌ها به شمار می‌رود. با توجه حکومت جمهوری در دایره تطبیق لایحه راه‌های علاقه در آسیای مرکزی در حدود ناحیه جباررسولوف به مسافه 16.9 کیلومتر راه اتومبیلگرد اهمیت بین‌المللی تا سرحد جمهوری قرقیزستان از تدبیرهای مهم و کلان حجم کمونیکاسیونی بوده با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و ناحیه راه‌های مرکزی ناحیه نوسازی گردیدند. در ادامه این اقدام‌های راه‌های آباد تدبیرهای نوسازی راه‌های دیگر دهات ناحیه وسعت می‌گیرند. سال روان در مرکز و دهات ناحیه 22 کیلومتر راه‌ها منفرش اساسی کرده می‌شوند. پورا نوسازی نمودن راه اتومبیلگرد در حدود دهه غولک‌انداز با مسافه نزدیک 4 کیلومتر که توسط راه بین ناحیه‌های جباررسول و سپیتامین و شاهراه دوشنبه بستان چناق و در سمت دیگر منطقه کشاورزی و صنعتی ناحیه را به هم می‌پیوندد از تدبیر مهمی نوسازی راه‌ها میباشد. این راه اتومبیلگرد شروع از ته‌کرسی نوسازی می‌شود. بعد کارهای آماده نمودن ته‌کرسی منفرش‌کنی وسعت یافته است. این از عامل و طلبات تامین صفت راه میباشد. برای منفرش راه اسفالت گرم استحصال زواد اسفالت ناحیه استفاده می‌شود. ارزش کارهای نوسازی را 1,200,000 سومانی مقرر گردیده است. خرید ممقیر از حساب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق و ناحیه جباررسولوف به استحصال اسفالت گرم، سهم کارخانه و مؤسسه ها، اشخاص سخاوتپیشه و استفاده تکنیکی و تجهیزات راهسازی، جلب مهندس تکنیکای و استای و کارگران راهسازی مؤسسه ناحیوی مساعدت به آن است که کارها با خرج کمتر اجرا کرده شوند. در این سمت سهم ساکنان بحری آبادی اقدام شایسته است. در برابر نوسازی این راه اساسی وسیع کردن و آبادی شفت آن، ساختن جویبارهای آهن و بتونی، چراغان‌کنی، سبزکاری هم به صفت راه و هم به آبادی این موضع دهه غولک‌انداز مساعدت و این راه آباد سالهای دراز خدمت می‌کند. نوزاد رحمان، الیاس باباجان، ولایت سوق، اخبار. موضوع دیگر بر اثر عملهای مدهش تروریستی در نیگریا 30 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 40 کس دیگر مجروح شد. در نتیجه ضربه‌های هوایی گروه‌های سلاح به دست به یک منطقه اهالی نشین مضافات حلب سوریه 11 ساکن آسایشته جان باخته، 15 کس دیگر زخمی گردید. شرح خبرها از خارج مملکت. گروه سیلابدستان از مضافات ادلیب یک منطقه اهالینشین قسم جنوبی مضافات حلب سوریه را از یراق وزن جنگی هدف قرار دادند. در پی حادثه 11 ساکن آسایشته به هلاکت رسیده، 15 کس دیگر زخمی شدند. همچنین در نتیجه ضربه‌های یراق وزن جنگی چند بنای استقامتی خراب گردید. خدمتچیان حربی برای بی‌ضرر گرداندن گروه‌های سلاح به دست در منطقه‌های مذکور عملیات ضد تروریستی می‌گذرانند.
дар музофоти Сичуани ҷумҳурии халқии Хитой 2 маротиба заминларза ба амал омад. Бар асари офати табиӣ 12 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 120 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. Тибқи иттилои расида, таконхӯрии замин бо қувваи 6 балл дар минтақаи Чанин ва дар минтақаи Гун бо қувваи 5,1 балл ба амал омадааст. ҷунбиши қишри замин 19 километр дур аз қисми ҷанубу шарқии минтақаи Чанин дар чуқури 10 километр ба қайд гирифта шудааст. Аз таконхӯрии замин чанд бинои истиқоматӣ қисман хароб шуд. Ҳамчунин заминларза хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям карда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ ва оби нӯшокӣ маҳрум монданд. Кормандони хадамоти наҷодиҳӣ аз минтақаҳои зери хатари офати табиӣ қарор дошта, сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. Барои бартараф кардани оқибатҳои заминларза, кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар штати Борнои Нигерия 3 амали мутиши террористӣ анҷом дода шуд. Дар натиҷа 30 нафар ҷон бохта, 42 каси дигар маҷрӯҳ шуданд. Кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро дар беморхонаҳо бистарӣ карданд. Дар миёни ҳалокшудагону захмиён занону кӯдакон низ ҳастанд. Дар минтақаи Кондугаи штати Борно террористони худкуш таҷҳизоти таркандаи дар баданашон ҷойнамударо дар миёни мухлисони футбол, ки дар тарабхона ҷамъ омада буданд, таркондаанд. аз зарбаҳои таркиш биноҳо ва нақлиёти зиёди атрофи ҳодиса зарари ҷиддӣ диданд. Дар Нигерия аз сабаби зиёд будани гурӯҳҳои силоҳбадаст ва анҷом додани ҳамла ва амалҳои террористӣ аз ҷониби онҳо пайваста сокинони осоишта ҳалоку захмӣ мешаванд. дар музофоти Яваи ғарбии Индонезия садамаи калони нақлиёт рух дод. Дар пайи ҳодиса 12 нафар ҷон бохта, 10 каси дигар бо ҷароҳати гуногун дар беморхона бистарӣ шуданд. Аз рӯи маълумоти расида, ронандаи нақлиёти мусофирбар ба самти муқобили ҳаракат дар роҳ баромада ба нақлиёти боркаш ва сипас ба чанд нақлиёти дигар бархӯрдааст. ҳолати пешомада сабаби муваққатан қатъ шудани ҳаракати нақлиёт дар роҳ гардид. Садамаи маргбор бо айби ронандаи нақлиёти мусофирбар рух додааст, зеро ӯро ҳангоми ҳаракат дар сари чамбарак хоб бурдааст. дар соҳилҳои музофоти Муглаи Туркия киштии гурезагон ғарқ шуд. Дар натиҷа 12 нафар ба ҳалокат расид. Ба кормандони хадамоти дахлдор муяссар гардид, ки 31 гурезаро аз ғарқшавӣ наҷот диҳанд. ҳангоми ғарқ шудани киштӣ дар дохили он беш аз 40 гуреза қарор дошт. онҳо мехостанд тавассути баҳри Эгей ба ҷазираҳои Юнон ворид шаванд. тибқи иттилои пешакӣ, сабаби ғарқ шудани киштӣ дар ба амал омадани тӯфон дар баҳри Эгей маънӣ дод мегардад. дар минтақаи Дром ва Изери Франсия бориши борону жола ба амал омад. офати табиӣ ба болопӯши манзилҳои истихоматӣ ва мошинҳо зарари ҷиддӣ расонд. дар минтақаҳои мазкур аз бориши борону жола ҳосили даҳҳо гектар заминҳои кишоварзӣ қариб ки ба пуррагӣ нобуд гардид. минтақаҳои Дром ва Изер дар наздикии кӯҳҳои Алпи Франсия ҷойгир аст. кормандони хадамоти дахлдор барои муайян кардани ҳаҷми зарари офати табиӣ ва бартараф намудани оқибатҳои он сафарбар гардиданд. кормандони мақомоти полиси штати Айоваи Штатҳои Муттаҳидаи Америка ҳодисаи тирпарониро, ки чанде қабл дар шаҳри Демой ба амал омада сабаби марги 4 нафар шуд, ошкор карданд. ҳалокшудагон узви як оила мебошанд. кормандони мақомоти интизомӣ вориди як манзили истиқоматӣ шуда ҷасади 4 нафарро пайдо карданд. гуфта мешавад, ки гурӯҳи ҷинояткорон узви як оиларо бераҳмона тавассути ароқ бо сабабҳои номаълум қатл карданд. оид ба ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноӣ боз шуда, тафтишот дар ин самт идома дорад. идомаи ахбор. бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи дигар арзишҳои миллии тоҷикон, ҳунари гулдузии чакан низ аз нав эҳё гардида, ҳамчун муаррифгари тамаддуни қадимаи тоҷикон дар рӯйхати мероси фарҳангии ЮНЕСКО ворид карда шуд. чакан навъе аз ҳунарҳои мардумӣ аст ва таърихи ниҳоят қадимӣ дорад. он ба ҳаёту зиндагӣ, урфу одат ва олами маънавии халқи тоҷик алоқамандии зич дорад. 29 ноябри соли 2018 бунёди маориф ва илму фарҳанги созмони милали муттаҳид ЮНЕСКО чаканро ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил намудааст. дар муаррифи чакан дар сомонаи ЮНЕСКО гуфта мешавад, ки чакан як навъи гулдузии миллӣ дар матоъҳои пахтагӣ ва абрешимӣ аст, ки бештар дар байни занону духтарони тоҷик ривоҷ ёфтааст. ба феҳристи мероси ғайримоддии фарҳангӣ ворид гардидани чакан эътирофу эҳтироми ҷомеаи ҷаҳонӣ ба тамаддуну фарҳанги бойи халқи тоҷик аст. дар вилояти Хатлони Тоҷикистон чакан як ҷузъи муҳими либоси арусу домод ба шумор меравад. дар ин ҷо домодҳо тоқии худро бо гулдузиҳои чакан ором медиҳанд ва занону духтарон дар рӯзҳои тӯй ва иду маросим куртаву поҷомаи чакан ба бар мекунанд. санъати чакан аз насл ба насл гузашта бо
бо шеваи устоду шогирд ба мерос мондааст. Куртаи чакан махсус барои бонувон духта мешавад ва дар ҷашнҳои расмӣ ва идҳои халқӣ духтарон куртаи чаканро ба бар мекунанд. Дастаҳои рақсӣ, гурӯҳҳои мусиқӣ фолклорӣ дар саросари Тоҷикистон аз либосҳои чакандӯзии мардуми кулоб васеъ истифода мебаранд. Инчунин ҳунари чакандӯзӣ як унсури ҳуввияти миллӣ ба шумор меравад ки истифодабарандагон бо ифтихор аз меҳру муҳаббат ба ватан маҳсулоти чакандӯзиро дар намоишҳо, озмунҳо, барномаҳои консертӣ, ҷашнҳои арӯсию маишӣ ва идҳои оммавӣ васеъ истифода мебаранд. Оишаи Саттор, Баҳодури Истам, Ахбор. мавзеи ҳафткули шаҳри Панҷакент бо табиати зебо, гулу гиёҳҳову дарёҳову чаманҳои кӯҳияш аз мавзеъҳои зебою тамошобоби Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Ин мавзеъ бо номи рамзии ҳафт нозанини хуфта машҳур буда, ҳар як кули он ба худ рангу ҷилои хоса дорад ва намунае аз шоҳкориҳои беназири табиати Тоҷикистон мебошад. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Фарҳоди Раҳмат. шаҳри Панҷакент бо ёдгориҳои беназири таърихию мавзеъҳои дилфирӯбу хушманзарии сайёҳиаш ҳамчун шаҳри таърихию сайёҳӣ буда саразми бостон, Панҷакенти қадим, мадрасаи олимдодхоҳ, зодгоҳу мақбараи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, осорхона, даҳҳо дигар ёдгориҳои нигораҳои таърихӣ, мавзеъҳои тамошобоби ҳафткул, табиати табиӣ артуш бозгӯкунандаи таърихи кӯҳан ва дорои чунин имконияту дастовардҳо будани мардуми тоҷикро нишон дода, бо аҳамияти таърихию ҷаҳонияшон дар сатҳи байналмилалии кишвари моро муаррифӣ карда таваҷҷӯҳи бостоншиносону сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. яке аз мавзеъҳои зебои дилфиреб водии ҳафткул мебошад, ки дар кӯҳистони фони қаторкӯҳҳои Зарафшон дар баландии 1598 то 1701 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. дар кӯҳҳои фон беш аз 30 кӯли дорои оби шаффофу сард мавҷуд аст, ки аз қуллаҳои барфпӯши кӯҳӣ сарчашма мегирад. кӯлҳо дар баробари кӯҳпораҳои наву кӯҳнии лағжида ҷойгир аст, ки он дар натиҷаи обшавӣ ва ҷойивазкунии пиряхҳо ба вуҷуд омадаанд. дар миёни онҳо кӯлҳои марғузор ё ҳафт нозанини водии ҳафткул бо хусусиятҳои худ фарқ мекунанд. аз маркази шаҳри Панҷакент то мавзеъи ҳафткул, кӯли якум ки Мижгон ном дораду болотар аз деҳаи Рашнии Поён ҷойгир аст, масофаи роҳ 45 километрро ташкил медиҳад. ҳар як кӯли ин минтақаи зебои кӯҳӣ аз ҷиҳати масоҳат, тарзи ҷойгиршавии рангу ҷило ва хусусиятҳои хоси худ аз ҳам фарқкунанда буда номи ба худ хос доранд. кӯлҳои Мижгон, Соя, Ҳушёр, Нофин, Хурдак, Марғузор ва Ҳазорчашма мебошанд, ки аз зебоӣ назир надоранд. оид ба пайдоиш рангу ҷилои ҳар кадом аз ин кӯлҳо, хусусан кӯли якум Мижгон, кӯли чорум Нофин ва дигар ҳамаи мавҷудоти табиати ин мавзеъ дар байни мардум, калонсолони деҳаҳои Шинг, Рашнии Поён, Нофин, Падруд нақлу ривоятҳои гуногун вуҷуд доранд. масалан кӯли Мижгон ки обаш софу мусаффо аст, вобаста ба вазъи ҳаво, саҳар нисфирӯзӣ ва бегоҳ ранги бунафш, сурху кабуд ва дигар рангҳоро мегирад. кӯлҳои дигар аз ҷумла кӯли Нофин ки маънои миёнаро дорад, ба гуфти сокинони ин маҳал баъзе рӯзҳо дар миёни кӯл гирдоб, ранги сурх пайдо мешавад, ки ин чиз на дар ҳама рӯзҳо дида мешавад. ба ҳамин аст ки Нофинро кӯли пур аз муаммо, сир ва ривояту устураҳо ном мебаранд. мавқеи ҷойгиршавӣ, иқлим, дарёи равон, кӯлу гиёҳҳо, манзараҳои зебои табиӣ ва аҷиби ин водӣ хеле диққатҷалбкунанда мебошанд, ки таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба худ ҷалб намудааст. вобаста ба мавсим аз моҳи апрел то охири моҳи октябр аз кишварҳои Русия, Амрико, Аврупо, Хитой, Чехословакия, Германия ва дар умум аз ҳамаи давлатҳо сайёҳон барои тамошо, баҳра бурдан аз ин ҳадияи табиат ва ин минтақаи зебоманзари Тоҷикистон ташриф меоранд. боду ҳавои тозаву озода манбаи осоиши самимии ҷисмҳои зиндаи рӯи замин аст ва ин ҳастию мӯъҷизаҳо, гулу гиёҳҳои шифобахшу набототу ҳайвонот, чашмаву дарёҳо дар ҳафткӯли нозанин чун дигар минтақаҳои кишвар мавҷуданд, ки неъмати табиии табиати як гӯшаи Тоҷикистони соҳибистиқлол ба ҳисоб рафта, имрӯз на танҳо сокинони мамлакат, дигар халқу миллатҳо низ бо саёҳат кардан ба ин водӣ аз он баҳраманд гардида ҳаловат мебаранд. Маҳмуд Аҳмадзода, Фарҳоди Раҳмат, ҳафткӯли шаҳри Панҷакент барои барномаи Ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии Ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.